utla tenna. So, you hear all this war news. Zogli, Zuza, ani Zuz zata, Israelat. Ani ye reality, ye fact, right? आमची गोरची हात भायल्या देसात, आमची फ्रेंडां आसा, आमची फॅमिली आसा. So it's an easy thing for us to be distracted, disturbed, right? So सकाळी उठला तेन्ना just start, and the first thing you want to see is you want to see your phone for the news, but no. I walked away from the phone and went into the washroom, and I said, Lord, thank you so much for this day. आजच्या दिसा खातीर आर्गां दिता. तुजें आशीर्वाद आसा आमच्या सांगात. कितें जावं दी, पूण जाणो तुजें आशीर्वाद म्हज्या सांगात आसा, आमच्या सांगात आसा. I just began to feel His presence, and nothing bothered me, nothing. Because when you are connected to the Spirit of God, you cannot fear. You cannot fear. आयज आमी भायल्या देशांतले झूज जाला तें आयकतात. फाल्यां घडयेक इंडियेक जायत. कितें करतले तुमी? How shall we live? जेजू म्हणटा हांव येतलो तेन्ना म्हाका भावाट मेवतलो ह्या संवसारांत. तुजो भावाट खंय आसतलो? तुजें ध्यान खंय आसतलें? Where will your focus be? So God is training you, okay? We are here today to keep our focus on Jesus. Or choice तुजो. कोणाचेर ध्यान घालतलें तुजें? You have to make a choice. Either you be worried or you have the faith. Fear or faith, you choose what you want. Amen? So we forgot song म्हणून understand, huh? Praise is not just a song. Worship is not just a song. It comes from our heart. We know that we know that we know that we know our God is in control. Amen. The book of Hebrews chapter 1 says, तो आपल्या सामर्थ्याच्या शब्दाने आखी सृष्टी सांभाळता. He makes the world hang on nothing. They say the world hangs on nothing. It is just rotating. Or samsar, forgot, a round globe. It is just floating in the space. It's not just floating in the space. Beştas float जायना हो संसार. देवान आपल्या उतरान उखलून दवरला तेका. Right? With His word, He's holding the sun, the moon, the planets. With His word, He's holding them together. I'm telling you something. And those who are watching online, He's holding all the elements of the universe together. आपल्या उतरांतो संसार, सूर्य, चांद, सगळी नखेत्रां, planets, सगळे God दिला. Everything, all the planets have a magnetic energy around them. And magnets are supposed to attract each other. Why is it that they are not getting attracted and crashing? कित्याक क्रॅश जायना? कित्याक अमक्याच वेळार सूर्य उदेता सकाळचो? कित्याक अमक्याच वेळार तो बुडटा? कित्याक संसार तेच भाशेन घुंवता? कित्याक फकत 24 वरां? Ever thought of that? It can suddenly spin very fast. कित्याक तशें जायना? दिसतूच it's rotating because God makes it to rotate. So I'm bringing your mind to Him. Hallelujah. So mi swara to di tanka.
आपल्या उतरात सांभाळला संसार. तितलोच उरता, तितलो गोवाक जाय तितलोच उरता. 365 days. हालेलुया. अपने सामर्थ के वचन से आपल्या पोदवेच्या उतरात तो संसार सांभाळला. Why will he not look after us? कोण वाढतो? ताचे परस कोण वाढतो जाऊन सांग. Who is big? Who is great? Everything that is great will bow before Jesus because he is the greatest and his throne is the highest. ताचे सिंहासन सगळ्या परस वाढते जाऊन सांग. मनशाचे गॉड एक दीस सोंपला पडटले. हालेलुया. व्हडले व्हडले व्हडपण उलयता ती सगळी दिमी मारची पडटली जेजू फुडल्यान. Everyone will have to bow before the Lord. Yes. Man's strength will not remain before the Lord. Jesus is the King of Kings. Hallelujah. And he is our God. He is our God. आमचो देवता आमचो. Amen. So don't put your consciousness on the situations. 1,000 will fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you or your family. Hallelujah. So let's just love him. Let's just praise him. Amen. Let's just thank him because he is good. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we thank you for this precious moments in your presence. Eyes तुझ्या आजीरपणान आमकां खूब तूं दितलो सोन्या. खूब. ऑलरेडी तुवें आमकां कितलें दिलां. आमचें जिवीत तुज्या बेसांनी भरलां. तुका आर्गां दिता. तूं आयज ह्या जाग्यार आयला. जसो तूं ते साबरी बायलेक लागून रावलोलो त्या बायच्या कांटार तेच भाशेन तूं आमच्या पासत रावतालो ह्या जाग्यार. सोन्या तुका त्या वेळार तान लागलेली पूण तूं आत्मीक भाशा उलयतालो. तुका तान लागलेली की आत्मे सारवार करपाक. आनी साबरी बायलेकूय तान लागलेली की तिच्या जिवितान खालीपण आसलें. ती लोकां आसली जे वस्तूची तिका तान आसा तो तिच्या सांगारीकूच आसलो. Oh, Jesus was thirsty. He's still thirsty for your love. He's still thirsty for you. Jesus, Tamila, I sing to Kalagwan. Come on. Hallelujah. And we're going to praise him today. Hallelujah. We're going to praise him. Hallelujah. Asapuri Jesus Chanama. Asapuri Jesus Chanama. Sarkarani Sosaya. Asapuri Jesus Chanama. Asapuri Jesus Chanama. Come on, let's declare it. Asapuri Jesus Chanama. Sarkarani Sosaya. Asapuri Jesus Chanama. Child.
thanksgiving. In the spirit, in the spirit, in the spirit. Take us higher. Come on, ascend higher, ascend higher. Climb higher, go higher. Shalamandera Siramato, Regema Sopredaria de Masandera, Rigadara Masoda Bandera, Shamadera, Kadarabasata, Ligadira Masandera, stand up, our spirit, Lord. Regama Soredea, Shakadalera, Rida Mana Sera, Kiadena Namasura. There's nobody like you, Jesus. There's nobody like you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Thank you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus. I praise you in the darkness. I praise you in the storm. I praise you when all around everything's going wrong. I praise you in the sunshine. I praise you in the storm. I praise you, Lord, and everything's going wrong. Cause I know you are with me on Zion. Yes, I know, yes, I know, yes, I know. On Zion, do what you said that I saw. Hallelujah, I know. Jesus, I know that you love me. Hallelujah. I know that you love me, Jesus. We worship you, Lord. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory to you, Lord. Glory, 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 glory to you, Lord. Oh, Diri Mahima Ho, Raja Mahima Ho. Oh, be glorified, Lord, be glorified, Lord, be lifted up, Lord God. Hallelujah, Yeshua, I speak your name in this place. I speak your name in the darkness, Lord God. I speak your name over the storm. I speak your name over every situation. Hallelujah, stir up our spirit, Lord. Glory, glory to you, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus, Jesus. Jesus, ask the Lord to stir up your spirit. Come on. Ask Him to stir up your spirit. Come on, you're warriors. You got to know spiritual warfare is real. Sometimes you have to push through the darkness. Don't be conscious of the darkness, but just push through. Know the Lord is here. Stir us up, Lord. Stir us up, Lord. We don't just want to sing, Lord. We want you. We need you. We need you to stir us up in our spirit. For the Father is searching for worshippers who will worship Him in spirit and in truth. All streakers of our flesh, everything that's of our flesh, everything that's of our mind, every disturbance and every distraction is stripped off right now in the name of Jesus.
जैसे माता समाती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता समाती है, वैसा यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Say to the Lord, hallelujah, 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 Come on, lift up your voices and sing to the Lord. Sing to the King, sing to the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh God, we thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah. Oh, Yeshua.
surrender everything. Worship is not possible without surrender. Worship is not just a song. Worship is surrender, moment by moment. Come on, just be conscious of His presence. Precious, precious God, my most precious treasure, my most precious treasure. There is nobody like you. Nothing can be compared to your love. Nothing can be compared to your presence. My most precious Savior, lover of my soul. मेरे दिल का प्रेमी है तू, मेरा आत्मा का प्रीतम है तू, मेरा जीवन है तू, तेरे जैसा कोई नहीं। तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरी जिंदगी है, तुझ पर ही मैं निर्भर हूँ। I depend on you, my Savior, my Healer, my mighty Deliverer, my Father, my Lord and my God. Zabroni Habahar, Zabroni Habaka Yasiadamas, Roshani and Namasote, Rasida, Lega Sabrari Veda, Rahuma Tabarabaha, Lega Sabroneka Yashamaya. As you lift up Jesus over your situation, everything will fall in place. Always remember, as you lift up Jesus over your situation will change. ऐसे यीशु मसीह का नाम आपके परिस्थिति पर आप ऊंचा उठा देंगे, वैसे तेरी परिस्थिति बदल जाती है। तेरी ताकत में तू कुछ भी नहीं कर सकता है। तुझे ताकत तुझे होड़ा तुम्हें काहीच करून जाईना। मनुष्याची ताकद मनुष्याचे बळ थोड्याच वेळाचे, पण जेजूची ताकद आणि बळ आत्म्याचे जाऊन आसा. And the Spirit lives on forever. Rabostarine mendo barakide belayede namasaya. Lego shalele namasaya. Oh barakide krestene gama. Hallelujah. Zaidi zana tuje virudu loitolin. Zaidi zana tuka muis kotolin. Tuka vikunditolin. तुका धोखा नहीं देना। बहुत लोग तुझे धोखा देंगे, लेकिन परमेश्वर ने तेरा हाथ कभी छोड़ा नहीं है। तू गिरा फिर भी तुझे उठाया है। तू बोल लो कि न बसुर तुका उठायला। तू सदैव काकुत सार जाऊनसा। तुझे देवान तुझे काकुत केल्या। Come on, रेबे सबरूनी कबागिया संदबाद संदलेया। Oh, लेकिया से he's here in the house. Eraskiya na bashkote na niya na masobra nileya na masoya kadiye sekrina na subrinaya rakia abrotia na katia rese. Stir up my spirit, Lord. Stir up our spirit, Lord. Somebody cry to the Lord. I want to be more hungry for you, Lord. I want to be more hungry for your word, Lord. तुझ्या उदराची भूक माझ्या भीतर घाल. तुझ्या आजीपणाची भूक माझ्या भीतर घाल. Come on.
treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. Holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. 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 Who is like you, Lord, in all the earth? Your presence to me. Your presence is heaven to me. Your presence who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world can satisfy. And Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. 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 Oh, yes, you are. All my days on earth I will await the moment I will see you face to face. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry.
of generations falling down in worship, sing song of ages to the Lamb. All who've come before us, all who will believe, sing song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creations cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Sarobiniya सजने में झुके गाए गीत युगों का मेरे को जो तेरे हमसे पहले जो ईमान लाए गाए गीत युगों का मेरे को तेरा नाम श्रेष्ठ है तेरा नाम महान है तेरा नाम सब नामों से ऊंचा सिंहासन और शासन हुकूमत और ताकत तेरा नाम सब नामों से ऊंचा स्वतंत्र गाए पवित्र ये जहां गाए पवित्र ऊंचा उठाए पवित्र सदा पवित्र तेरे लोग गाए पवित्र महाराजा को पवित्र तू सदा रहेगा पवित्र सदा पवित्र We worship Him, His Lord. We worship Him, His holy. Worship, I worship. I'm just saying holy, 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 holy.
already elevated you. You cannot afford to come down. Just keep going, just keep going. Just keep loving Him, worshiping Him. Every bondage be broken by the power of your word. Let every bondage be broken in every home and every family. In the mighty name of Yeshua. Hallelujah. Amen.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Good to see you all. Jesu Jayana Jadis Lagi Paulya. Amen. You shall hear of wars and rumors of wars. But do not be afraid. Saita aiko घेतले, खोबरं aiko घेतल्यो, झुजा जातात. जायत्या जाग्यांचेर झूज जातले. भियो नाकात. Hallelujah. भियो नाकात. This is practical exams. For everyone, this is practical exam. If you have your family abroad, this is practical exam for you. समझ गया? जेन्ना तुझी गोरची बारहान, तुझी भायल्या गावान आसा, तुझी फ्रेंडा आसा भायल्या गावान. थियरी करता एवरी संडे येवन हिंगा शिकता. ते उपयोगाक घालपाक जाय आतां. Amen. Amen. Hallelujah. Otherwise, we are just speaking words. If we don't put it in practice. जितले पावटी गंभीर परिस्थिती तुझ्या जीवितान येता, तितले पावटी जाण आसा की देवान हें अलाव केला तुका ओदीक लागीं हाडपाक ताचेशी. हालेलुया. आनी जातलेच. जरी तुमच्या जिवितान कांयच जायना जाल्यार तुका आपोवंक ना ताणें. परमेश्वर ने अगर तुझे नहीं बुलाया तो आपके जीवन में कुछ भी तकलीफ नहीं होगी. दुनिया के तरह जिएंगे आप लोग. दुनिया भी जी रहा है, उनको भी तकलीफें हैं, लेकिन आपको बुलाया है. हालेलुया. तुका आपोवणें आसा. तुझे ट्रेनिंग जातले. तुका प्रॅक्टिकल एग्जाम जातल्यो. आणि जितली तू प्रॅक्टिकल एग्जाम जातली तितले तू वाडटले. हालेलुया. काय नाही नाका. तिंगा मोड झालं. सिस्टर आमकां भिरांत आमी इंडियेक हा. आमकां काय जायना. वेट राव मातशें राव. जायत जाल्यार कितें करतले? भितले? भिरांत दिसतली, रायट? तेका लागून देव आमकां ट्रेनिंग दिता की आमचे कॉन्शियसनेस, आमचे अवेअरनेस कशें आमी देवाचे अवेअरनेस घालपाक जाय आमचे भितर. हालेलुया. जो अनुभव हमको मिलता है परमेश्वर का अनुभव होना चाहिए. वाईट खबर येतलीच, भिरांत दिसतलीच, but we have to increase awareness of the presence of God in your life. Hallelujah. That's the whole reason behind your training. You have nothing to lose. नुकसान काय जावचें ना. मोड आयल्यार पासून, मेल्यार पासून कितें लोक नुकसान आहा तुका? जियेताना तू जेजू पासून जियेता, मोडटनाय जेजू पासून. आतांय जेजू आहा, मेल्या उपरांतूय जेजू आसतलो. कित्याक तू केन्नाच मरचें ना. Father, I pray, set a fire in our spirits. Stir your people up. Let there be replies. Let there be response. Hallelujah. When we are alive, He is with us. Even when we die, He will be with us. Because even if we die, we will not die. We will live because of Jesus. So we don't have to worry. Hallelujah. आणि ज्यांना
जेव्हापर्यंत देवाची येवजण तुझ्या जिवितार काबार जायना बाबा बॉम्ब ये साइडीक पडत ती बॉम्ब ये साइडीक पडत तू मरचे ना तू मरचेस ना कित्याक देवाची येवजण तुझ्या जिविताचेर आसा देवाची येवजण तुझ्या कुटुंबाचेर आसा परमेश्वर का योजना है आपके जीवन पर मरने को डरना नहीं है In fact, we have to live like we are dead already. I was wondering why, when I saw Dubai getting attacked, I'm thinking, why am I not in panic mode? Because when family is there, friends are there, right? Amche family asta, amche friends asta. Why am I not in panic mode? Because I don't have to be in panic mode. Amen. Because I know the one whom I believed. I know. I believe. I trust him. He's my father. To mozo babui. To anka kite zabab diutsana. Amen. We don't have to panic. He's behind it all. He's the boss. संसारान मिसाईल चलतल्यो पूण ताच्या हुकुमा बगर खंयचीच मिसाईल खंयचोर पडची ना ताचो हुकूम नासतना कितें जाता कांय जावचें ना So we don't have to worry. What's my purpose? सकाळीं उठली म्हजो पर्पस कितें 2 सर्विसीस करपाक जाय म्हज्या तकलेन न्यूज घातली जाल्यार हांव तुमकां कितें सांगतली म्हज्या भितर बरी खबर आसपाक जाय तुका सांगपाक ती खबर सगळी सांगतली तुका पूण ही खबर देवान म्हाका वेचून काडला तुका सांगपाक हालेलुया आनी ही बरी खबर सांगपाक देवान तुका वेचून काडला तेका लागून तुजें ट्रेनिंग जाता Because you are a priest. Because you are a priest of the Most High God. And it is a kingdom of priests. याजक का राज्य है जे राज्य देवाचे जावन आसा हे देवाचे राज्य जावन आसा याज्ञिकाचे राज्य हालेलुया याज्ञिकाचे राज्य प्रेज द लॉर्ड म्हूण हांव एक याज्ञिक हालेलुया I am a priest. Say, I am a priest. When you came to Jesus, you became a son. Through Jesus, you have been adopted as sons by the Father. Jesu Christa वरवीं आमकां पूत म्हणून बापान घेतलें, एक्सेप्ट केलें. आमी एक्सेप्ट आमकां करूंक जाय नासलें. हम ऐसे ही लायक नहीं थे जैसे हम थे वैसे हम लायक नहीं थे ये पवित्र परमेश्वर का पुत्र कहलाने के लिए सोसमतक देवाचे पूत आमी सगळे पूण आमकां फावो नासले ते पूण जेसू क्रिस्ता वरवीं बापान आमकां एक्सेप्ट केल्या Jesus, only through Jesus Christ you have been accepted. Hallelujah. So he made you sons, he made you priests, he made you kings, he made you ambassadors. Zaite ha. Zaite ha. Taka lagun tu chiti naka. Amotili na zaite ha. Sogli mona zaite ha. Zaite ha. Born again zale. काबार संसार born again जाले म्हणजे तुका नवें जीत आयले हालेलुया एक नवें आत्मीक जीत तुका मेवला आता फुडें वचपाक जाय याज्ञिकाचें काम करपाक जाय राजा भाशेन जिवंक जाय एम्बेसेडर जावपाक जाय आनी देवाचें राज्य रिप्रेझेंट करपाक जाय हालेलुया कितले काम हा सगळी म्हणा कितले काम हा कितले काम हा हालेलुया सो तुजे शक्तीन तुज्या बळान न्हय पूण पवित्र आत्म्या उद्देशी तूं हें काम करतलें
Hallelujah. Hallelujah. So, I've been teaching on the priestly garments. Last Sunday, I taught about the turban, mudaso, pagdi. Huh? Pagdi, mudaso. Tu nagle. Mudaso. Okay? Old, ancient utar mudaso. क्या बोलते हैं इसको? पगड़ी. याजक की पगड़ी. आणि हे जे वस्त्र garments देवान सांगलेले, it is there in Exodus 28. Sometimes I want to change the topic, but the Lord won't let me, so I have to stick to it. Whereas I preached there. Exodus 28. But it will be different. Amen. It will be different. So you'll enjoy it. You'll enjoy it. Mapsa crowd will enjoy it. Amen. Hallelujah. Now take Aaron your brother and his sons with him from among the children of Israel, that he may minister to me as priest. Aaron and Aaron's son, Nadab, Abihu, Eleazar, Ithamar. And you shall make holy garments for Aaron your brother, for glory and for beauty. Amen. So now take Aaron your brother. So Devan, see. Let's come to this. Devan, Israel project सांगलेले, आम्ही तुमका खास दिसून काढला एक याज्ञिकी पोरसा जावपाक. एक याज्ञिकी राजवड की जावपाक. I have called you to become the kingdom of priests. God told to the children of Israel. Okay? इस्रायलाचे प्रोजेक्ट सांगलेले, पण इस्रायलाचे प्रोजेक्ट देवाशी लागीं येवपाक नाका असले देखून फकत मोसेस वयर गेलो दोंगराचेर पर्वताचेर. आणि तेन्ना देवान मोसेसा कडेन उलयलें आणि देवान मोसेसाक इन्स्ट्रक्शन्स दिले. देवान इस्रायलाचे प्रोजेक्ट विचून काडलेली. हालेलुया. सगळी म्हणा विचून काडलेली. They were chosen. They were the first choice of God. देवान ताका एक फर्स्ट चॉइस केलेलो इस्रायलाचे प्रोजेक्ट. ओके? आणि कित्याक लागून तांकां विचून काडलेले? जे देवाचो प्लॅन पयलोच आसलो. संवसारापासून देवाचो प्लॅन पयलोच आसलो की आपली राजवडकी तो मनशाक दितलो म्हणून. हालेलुया. आणि ह्या आपल्या मनशा बरोबर, ह्या आपल्या भुरग्या बरोबर तो संगती दोत्तलो म्हणून ताणें आपली येवजण पयलीच आसली ती इस्रायल प्रोजेक्ट ताणें दिवपाक चिंतले. पण इस्रायल प्रोजेक्ट ते मानून घेतले ना. ओके? ताका लागून आतां देवाक जाय आसलें की याज्ञिकी पोरसां विचून काडपाक आणि ताणें लेवीच्या ट्रायबाक विचून काडले. ओके? इस्रायलाचे 12 ट्रायब्स आसले, तातूंतले देवान लेवीच्या ट्रायबाक विचून काडले. व्हॉट इज द रिजन बिहाइंड इट? ये कारण कितें लेवीच्या ट्रायबाक विचून काडपाक? That answer is there in Exodus 32. You will find it why. Okay? But I'm not going to teach you that one. But लेवीच्या ट्रायबांतले, लेवीच्या कुळांतले Aaron ओ मोसेसाचो जो भाव आसलो ताका देवान विचून काडलो आणि ताचे पूत. ओके? सो आदल्या करारांतले जेन्ना आमी वाचताव तेन्ना आमी नव्या करारांत सिंबॉलिझम पळयतात की हे खरें जाता. आदल्या कराराचे पिक्चर या नव्या करारान हे खरें जाता. हालेलुया. आर यू गेटिंग दिस? ओके. सो आदल्या करारान लेवीच्या ट्रायबाक देवान विचून काडलेले याज्ञिकी पोरसां जावपाक. Among all the children of Israel, the tribe of Levi was chosen. And I want to tell you one thing about the tribe of Levi. Ye Levitic kul asle, je Yavnika kul asle. Okay, it was a tribe, the tribe for the priest. Okay, Soglia Barakula Modekar. Sogliak आपले वाटे देवान दिलेले. Okay, there was an inheritance. दायची पण असले वो सब लोग उनका जो what do you call it, the share असले त्यांची inheritance असले. Okay, ते वारिस असले. सगळ्याक एक वाटो पडलेलो. बेंजामिन, मागीर इसाखार, मनासे, सगळ्याक एक वाटो पडलेलो. तांकां तांचे प्रॉपर्टीज व्हडले खूब तांकां देवान दिलेले. You know,
दोंगोर आणि शेतां आणि सगळे देवान तांकां एक एकल्याक दिले. पूण लेवीच्या कुळाक कांयच मेळोंक नासलें. लेवीच्या कुळाक ओके तांच्या मोदकांत वांटो नासलो. ते याजक असले राईट, ते देवाचे स्पेशल लोक असले राईट, याज्ञिक ते. पण सगळ्या मोदकांत जे वाटे सगळ्यांक दिलेले देवान in the promised land, everybody got it, but Levi did not get among the children of Israel. Okay, तांकां दिवंक नासले. कित्याक? I won't go there, but I'm telling you what God said. सगळ्यांक आप आपले वाटे मेळ्ळा, पूण लेवीच्या कुळाक हांवें तांच्या मोदकांत वांटो घेवंक ना. कित्याक? लेवीच्या कुळाचो वांटो जावन आसा हांव. If you have ears to hear, you will hear it. सबको सब कुछ दिया था. हाँ? 12 कुळ असले त्यांना सगळे मेळे, पण लेवीक मेळूंक नासले तांच्या मोदका. उनके साथ साथ कुछ भी नहीं मिला था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा लेवी का जो सब कुछ है वो मैं हूँगा. I will be their portion. I will be their inheritance. Hallelujah. So I believe that. I believe that. हांव हे सोत म्हणटा, जोरी तोर तुझी नदर तुझे सगळे देवाचेर घालशी जाल्यार आनी ताचेर पातयेवन रावशी जाल्यार तूं जावन आसा स्पिरिच्युअल लेवी. Hallelujah. You are the spiritual Levites. You are the priesthood of God. Hallelujah. आप आत्मिक याजक है परमेश्वर के. Hallelujah. आप परमेश्वर में आपका सब कुछ आपको मिल जाएगा. सगळे तुका जाय ते ताच्या भितर मेवता. You don't need to struggle like the rest of the world, because you are the royal priesthood of God, and your portion is God. Your portion is Jesus, and everything in your life will flow. Hallelujah. The Lord was the inheritance of the Levites. The Lord was the inheritance of the Levites. Hallelujah. And you are the spiritual inheritance. You don't need to run after money. Money has to run after you. पैसे फाटल्यान आमकां धांवपाची गरज ना. पैसे तुज्या फाटल्यान येतले, पूण तूं ताका तुजें सर्वस्व कर. Make him your everything. Make him your life. Lord. Because you are the spiritual Levites. The spiritual priesthood, royal priesthood of God. You don't need to tell people, come no, maka mashe defend kar, fight for me. No. God is fighting for the tribe of Levi, the spiritual. Hallelujah. You are the spiritual Levite. God is fighting for the royal priesthood. He is going to fight for you. कौन आपके विरुद्ध है? कौन अन्याय कर रहा है? परमेश्वर अगर तुम्हारा है तो वो तुम्हारे लिए लड़ेगा. You don't need the help of the worldly things. You have him. He will make a way. तो वाट कोत्तलो. कित्याक ताणें तुका विचून काडला. He has chosen you. Hallelujah. ताणें तुका विचून काडला, so तो provide कोत्तलो. Hallelujah. If he gives you the vision, he will give you the provision. If he says this is my will, he will pay the bill. If it is not his will, then you pay the bill. But if it is his will, he will pay the bill. He will provide. For every vision, he will give you the provision. Hallelujah. That's why you know when something is coming from God, because there will be a flow of supply for the vision that God gave you. अगर परमेश्वर दर्शन देता है, उस दर्शन के लिए परमेश्वर का प्रोविजन होता है. किसी के सामने जाकर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है. You and your family and your children and your children's children will never have to beg with anybody anything. Hallelujah.
तुझी भुरगी तुझ्या भुरग्याची भुरगी भीक मागची पोडची ना कित्याक तूं जावन आसा देवाचें. But you have to know that you are a spiritual Levite. You have to know you are the royal priesthood of God. Hallelujah. So the Lord was the inheritance of the Levites. Nothing else. Isn't that good? They all had everything, but they had the best. They had the best. जब एक पिता देता है ना, सारे बच्चों को लाता है, बोलता है ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा. एक को नहीं देता है. एक को नहीं देता है. मैं समझाती हूँ आपको ये बात, सत्य. एक को नहीं देता है. लेकिन पिता ने कहा तू मेरा खास है, क्यों नहीं देता उसको? सबको दिया, उसको नहीं देता. बोलता है बेटा तू खास है ना, मैंने तुझे चुना है ना खास सेवकाई के लिए, इसलिए मैं ही मुझको तुझे देता हूं. और जब मैं तेरा हूं ना तो मेरे पास जो है सब आपका ही है. We got the best. सबसे अच्छा मिला हमको. बोलो यीशु मसीह की जय. सगळ्या किंबरे मेवला आमकां. जेजू मेवला आमकां. जेजू आमचे दायज जावन आसा. सर्वेस्पर म्हजे दायज. आनी तो म्हजो वॉइस. हालेलुया. तो म्हजे दायज. He's so unpredictable. I told you will enjoy this. Amen. Thank you, Lord. Amen. So देवान सांगले आरोनाक हाड आनी ताच्या एरोनाक हाड आनी ताच्या भुरग्यांक हाड हांव तांकां पाती करता. मैं उनको याजक बना दूं. हाँ, याज्ञिक कोत्ता तांकां हाड. ओके. सो याज्ञिक जावच्या खातीर स्पेशल तांकां आंगवस्त्रां करची पडटालीं. स्पेशल वस्त्र था उनका. ओके. That is what made them different from everybody else. That's what makes you different from everybody else, because your garment is different. Hallelujah. Because the priests have a different garment. Hallelujah. याजक का वस्त्र अलग है और तू अलग है. वो सब लोग एक जैसे दिखते थे, लेकिन लेवी का ट्राइब अलग दिखता था. Now when God said you make these clothes for garments for the priest, he said it is for glory and for beauty. Okay? महिमा के वस्त्र, सुंदरता के वस्त्र. That means when you see a priest walking, you will see the glory of God on him. So समजा जेन्ना एक याज्ञिक चलतालो ना आदल्या तेंपार, ओके, आदल्या कोरानान तो चलतालो तेन्ना ताचे वयर वेगळेच ताचे वयर आंगवस्त्र दिसताले आनी इतली महिमा ताचे वयर दिसती पडटाली, बिकॉज ताची आंगवस्त्रां वेगळीच आसली. Hallelujah. Very different it was. कितले भाग असले ताच्या वस्त्राचे. एक ताका पगडी असली, ताका म्हणटात मुडासो, आनी त्या मुडासान हांगासर भांगाराची पोट्टी घालून ताचेर बरयलेले असले पवित्र, सर्वेस्पराक पवित्र संस्कारलोलो. होली टू द लॉर्ड म्हणून भांगाराची पोट्टी हांगासर बांदूंक जाय आसली तोकलेक. हाँ, सोने की पट्टी. यहोवा के लिए पवित्र वहां पर लिखा था. इसका मतलब है कि आपका मन पवित्र हमेशा उसके लिए. Amen. Now I'm going to talk to you about a different garment today, and that is called the tunic.
ओके. आणि कोंकणी भाशेन कितें म्हणटा जाणा ताका? खोमीस. कितें म्हणटात? नॉट दिस खोमीस that you wear, but take a special ताणी म्हटलेले खोमीस. Exodus 28. Exodus 28 verse 4 says, these are the garments which they shall make a breastplate. So we म्हणा म्हणजे सांगता a breastplate, an ephod, a robe, skillfully woven tunic, a turban, and a sash. So they shall make holy garments for Aaron your brother and his sons, that he may minister to me as a priest. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory to God. Verse 4. एक औंट्याची पाटी, एक एफोड, एक कबाई, एक बोरदात खोमीस. पहिले खोमीस. सगळी म्हणा खोमीस. मुडासो तो आणि एक पोटो. ताणींनी सगळी पवित्र वस्त्रां आरोनाक आनी ताच्या पुतांक तयार करूंक जाय आनी ते याज्ञीक कशे म्हजी सेवा करतले. ओके, ते याज्ञीक कशे म्हजी सेवा करतले. सो I'm going to talk about the tunic today. Look here everyone. Look here everyone. Okay. सगळी म्हणा आंवस्त्रां. याज्ञिकाची आंवस्त्रां. कुशिका ताका हात लाय आनी सांग आता तू जागो राव. आवय केदी व्हडली क्लास जातली काय आयज. मास चबाने को थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन परमेश्वर आसानी से आपको देगा. ओके ओके, हालेलुया. ओके, सगळी म्हणा खोमीस. ओके, हिंदी आई फॉरगॉट व्हाटएवर इट इज सेइंग. वो अंदर का जो वस्त्र था, ओके, जैसे मैंने ये सफेद अंडर डाला है, ओके, उसके ऊपर ये है. ओके, सो ये जे बोरदात खोमीस असले ते भितरल्या नसले. सगळी म्हणा आंवस्त्र. याज्ञिकाची आंवस्त्र. आव याज्ञिक, देवाचो याज्ञिक. हालेलुया. आणि आंवस्त्र म्हूण आंवस्त्र मोची आंवस्त्र. हालेलुया. So you're learning about your garments. You're learning about your garments. Okay? तू तर माझ्या आंवस्त्राचे शिकतले जाल्यार तुका इंटरेस्ट आशिना. तू तुझ्या आंवस्त्राचे शिक. हालेलुया. आमेन. कित्याक तू एक याज्ञिक. आमेन. म्हूण हांव एक याज्ञिक. Say I am a priest. Hallelujah. So the Lord said, you make these garments, they have to wear these garments and they have to come and minister to me. ताणीन माझी सेवा करूंक जाय. Hallelujah. Amen. So कोणाची सेवा आम्ही करतात? कोणाची सेवा? जिव्या देवाची सेवा. म्हूण दिव्यांग जिव्या देवाची सेवा. Hallelujah. We serve the living God today. Amen. And we are the spiritual Levites in this land. We are the royal priesthood of God. Hallelujah. And so we have the garments. Amen. And so the turban, I said, symbolizes that we have the mind of Christ. Amen. So now we're talking about the tunic. Tunic म्हणजे भितरल्यान पयजे आसताले ते खोमीस. Okay. Now it's very long. Okay. लांब आसताले. आणि ते धवे फूल आसताले. Okay. हिंदी भाषेत ताका म्हणतात सनी, मलमल का, सफेद सनी मलमल का, सूक्ष्म सनी. Correct? सूक्ष्म सनी. I have to remember those Hindi words. सूक्ष्म सनी. Okay? Also they say मलमल का, सफेद मलमल का. बोलो सफेद. धवे फूल. Hallelujah. So भितरल्यान जे असले तांचे ते फर्स्ट आंगवर्स जे तांच्या आंगाक धाकताले. Hallelujah. आणि ते धवे फूल असले. Amen. So तांचे
ताचे पयचे आंग असले ते दोवे फूल आंगवस्त्रान ते खोमिसान ते धाकतले आणि हाचे मिनींग हे जाता की पवित्रताय आमच्या कुडीचेर आणि देवाचे धार्मिकपण आमच्या कुडीचेर. हालेलुया. It is the righteousness of God that covers our flesh. Amen. The white is speaking of purity, of holiness, and of the righteousness of Jesus Christ. Jesus Christ the पवित्र. हालेलुया. आणि त्याचे पवित्रपण तो एकलोच पवित्र असलो पण आता नव्या करारात जेजून आपल्या रोगता उदेशी आमका ये आंगवस्त्रा विकती घेऊन ताणेन आमका दिल्यान आणि ताणेन आमचे वयर घातल्यान आणि आमचे कुडीचे सगळे पातकी आमची कूड ताणेन आपल्या पवित्रपणान ढाकल्या. हालेलुया. आमेन. उन्होंने हमें कवर किया है, अपने लहू से खरीदा है ये वस्त्र और उसकी पवित्रता उन्होंने हमको दिया है और हमारे पापी शरीर को उन्होंने ढाक लिया है. And so the priest had to wear those white clothes inside. And the high priest had other clothing on him afterwards. But normal service could not be done without that white clothing. ते दोघे फूल नेसोन नासतना तांकां देवाचेर आजीरपणान वचूंक जायनासले. परमेश्वर की उपस्थिति में वो नहीं जा सकते थे जब तक ये सफेद वो नहीं पहनते. तेच भाशेन आमकांय देवाच्या आजीरपणान ताचे पवित्रपण नासतना ताच्या आजीरपणान आमकां वचूंक जायना. Hallelujah. Let's go to Exodus 19. Sorry, Revelation. Go to the last book. Go to the last book, Revelation. Hallelujah. This is so exciting now. टीचर एक्साइटेड असपाक जाय तेन्ना मागीर स्टुडंट्स बरे एक्साइटेड जातात. सब्जेक्ट इज वेरी गुड. आई एम वेरी एक्साइटेड. टीचर के जो सब्जेक्ट है ना सिखाने की बहुत इंटरेस्टिंग है. स्टुडंट्स सगळे एक्साइटेड जातात जाय. सांग बोया किती ते सांग बोया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बरे सांगता तुझ्या जिवितान हे कितें आयज जाता न्हू जोरी तर तूं प्रोकास्टिनेचे लास्ट बायबलाचे लास्ट बूक वाचशी न्हू यू विल नॉट गेट कॉपिरायट दिशिना. तुवें जाणा जावपाक जाय बायबलाचो लास्ट बूक तुजे विशीं बरयलेलें आसा. बाइबल का जो लास्ट बुक है ना प्रकाशित वाक्य आपके बारे में है. आपके बारे में है. सो कुछ भी हो जाए आप ऐसे ही नहीं मरेंगे क्योंकि आपका फ्यूचर उस बुक में है. हालेलुया. बोले तब हिंदी. आमेन. इतलेशे पळय हांसर Revelation 19 verse 7. Let us be glad and rejoice and give him glory, for the marriage of the Lamb has come and his wife has made herself ready. Woo! See that? I told you it's exciting. Hallelujah. Like a little child she is. चढानी पाहून ना ते खुशी का ते कसा वेळ निघपाचो ना. कशात जाऊया अंधबरीत जाऊया देवाक वाकाडया. कशात जाऊया अनंतबरीत जाऊन देवाक वाकाडया कित्याक मेंढऱ्याच्या लग्नाचो वगत पावलो आणि ताची पोतीन लग्नाक तयार.
तुका तयार करचे पासत ये उतर येता. तुम्हारी तैयारी हो रही है. वो हमारा दुल्हा है, हम उसकी दुल्हन है. दुल्हन की तैयारी कर रहा है. हालेलुया. She has made herself ready. Amen. I can feel it. You are getting ready. Okay? You are somewhere no. This is deep, man. This is deep stuff here. Amen. Somewhere so much na khan asa thankat ai konge tole. हाँ, जिसको कान है वो सुनेंगे ये बातें. सबके लिए नहीं है. ये दे सांगता दी. अब तू कर दे. तू कर बस. तू कर दिस्ता enjoy. तू कर like sätta yo. Hallelujah. Sorgicha razan kele. Červona volja festa će. Rajkuraja logna će. Angostra galvnovi. Razača džavnan sogli. Bosuja da sponi. Angostra galvnovi. Razača džavnan sogli. Bosuja da sponi. Amen. तो इली टेस्ट में होता स्वर्गीच्या जेवणाची. Huh? When we go there, the food is my God. It's a heavenly food. Manna, my God. So you are eating the taste, you are tasting it. You took a taste in your tachi. Devache udor. Hallelujah. Oh, taste and see that the Lord is good, for He tastes like honey in the rock. Hallelujah. So to really taste it. Say wow. आणि हे तर तुका बरें लागता जाल्यार मागीर आनीक कदीक बरें लागतलें. हालेलुया. भुरग्यांक जशें इल्ले गेले बाबा, इल्लेशें गेले बाबा, दाल गेले बाबा, पोटेटो गेले बाबा, एप्पल गेले बाबा, तिता बाबा मंकीला. मागीर इल्लेशें माशू गेले बाबा, इल्लेशें माशू गेले बाबा, इल्लेशें मेमे गेले बाबा. मागीर ते पोटाक मागीर सोय जाता. इल्ले मागीर मेमे जाय ते मेमे जाय. ओके. माशू जाय माशू जाय. मेमे खाता है, मच्छी खाता है, अच्छा लगता बाद में. थोड़ा देता. हाँ, बन्ने मांस खाता है. अच्छा लगता है. दांत दिया था भाई. और दांत आने के बाद चबाने को अच्छा होता है. Hallelujah. Amen. So ते तुका इल्ले मातशें दिता तासा. आणि ते तुका ते बरें लागता. तुजी एपिटायट बरें आनी मागीर फाल्यां स्वाद बरें येतले. Hallelujah. इल्ले स्वाद बरें येतले. Amen. Praise the Lord. I told you you'll enjoy it because it's the Lord. For the marriage of the Lamb has come, and the bride has made herself ready. Kushal Samaya, I'm not worried. Zaun Devak Wakariya, Nedracha Lognacho Ugut Paulo. What have he said? Kinakam he said, Satan. Huh? What a calm Zaina. Rejoice. Don't worry. Okay? Rejoice. Because the Lord is coming very soon. जर तो तुका दिसता न्हू तुजी उरपा येयला भितर न्हू थंय जाल्यार जाणा जा नवरो लागीं पावना. तुका तो उमेद येयल्या
आणि तुझी तयारी तर झाल्या झाल्या नवरो लागी पावला. आमेन. दुल्हा नजदीकी है. अगर आपको अंदर से वचन के लिए एक्साइटमेंट हो रहा है, वो ही वचन है और वो जल्दी ही आने वाला है. Now, let's see the garments. सगळे म्हणा वस्त्र. सो ओकलीन सगळी तयारी केलेली, तयारी झाली. आता हे ओकले भितर सगळी आम्ही हान, राईट राईट. आमेन. ताची पोतीन लग्नान तयार जाली. एक सांग म्हाका जेन्ना व्हंकल लग्नान तयार जाल्या म्हणजे हाचे मिनींग कितें? व्हंकल तयार जाली रे म्हणजे कितें? व्हंकल तयार जाली म्हणजे ताचे वेडिंग गार्मेंट तेणें घालून बरे तयार जावन ते रेडी जाला. ओके. ऑलरेडी झाली. ओकलेचा एंट्रात बाकी तसो जाता, राईट. म्हणजे ताणें आपले अंगवस्त्र, ताणें आपले गार्मेंट रेडी घालून ती तयार आसा. हालेलुया. क्वेश्चन टू यू, आर यू रेडी? हालेलुया. तू तयार आसा? अंगवस्त्र तयार आसा? प्रेज द लॉर्ड. And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright. For the fine linen is the righteous acts of the saints. झिकझिकीत सोन्याची दोवी फूल नेसून देवान तिका घालूंक दिल्या. ती तेची न्हू, तेका दिल्या. Got it? Righteousness, धार्मिकपण, पवित्रपण तिचे न्हू पण तिका दिला. Remember this. सोने, मलमल, सफेद चमकता हुआ वस्त्र डालकर वो तैयार हो गई है, लेकिन ये वस्त्र उसका खुद का नहीं है, दूल्हे ने उसको दिया है. हालेलुया. एक गारमेंट तुझे ने तुका दिला. हालेलुया. हालेलुया. That is why you can say you are ready. So here it is your future. Okay, what is the picture here? It is about the future. Okay, ये तुझे future, तुझा future. Okay, I'll just tell you in little words your future. Okay. जी कोण जेजूचेर विश्वास दवरल्यान, जी कोण जेजूक आपल्या जिविताचो सोबवणार मानून घेतला, तांच्या भितर आतां काळजांत जेजू आसा. हालेलुया. जेजू क्रिस्ताचे धार्मिकपण आतां तुझ्या भितर आयला. तुझो स्पिरिट आता completely powerful, pure, holy जाला. आणि देवाचे उतर सांगताचे याज्ञिकांक वस्त्र घालूंक जाय आसली, भितरल्यान साफ घालूंक जाय आसली. So your spirit had to be completely perfect, and with Jesus you are completely perfect. You are holy, you are righteous on the inside. Hallelujah. अंदर से आप साफ है, शुद्ध है. आपको कोई भी दाग नहीं डाल सकता आपके अंदर. अंदर आप शुद्ध है. अंदर का वस्त्र बितुल्ली तुझे कपड़ा सोनी मलमल का दोवी फूल झिकझिकीत बितुल्लो तुझा गारमेंट. Hallelujah. That's what you are on the inside. So जेन्ना तू जेजू घेता तेन्ना तू righteous जाता भितरल्यान. Okay? You are righteous on the inside. Now,
The Bible says that a time will come, एक वेळ येतलो, okay? जी कोणें तारण घेतला, the ones who have been saved. See, when you receive Jesus in your heart, then you are saved from your sins. तुझ्या पापांतली तुका सुटका मेळटा. Hallelujah. It's so simple. It's so simple. In order to be saved, you don't need to do anything except believe. Hallelujah. Hallelujah. Only believe. सिर्फ विश्वास करो. सिर्फ विश्वास करो कि परमेश्वर तेरे लिए आया, तेरे लिए मरा, तेरे लिए जी उठा, और उसको अपने जीवन का मालिक बनाओ. आपके पाप उसके लहू के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं और आपको शैतान के हाथों से छुटकारा मिलता है. You are saved by the blood of Jesus because you believe. When you believe, the righteousness of God is credited to your account. When you believe, it is your account was zero. आपका अकाउंट जीरो था. आपके अकाउंट में पाप था, इसलिए जीरो था. आपके अकाउंट में कुछ भी पवित्रता नहीं थी. हेलो, आर यू देयर विथ मी? कौन उस पवित्र नस्ली? किदे म्हणटा सिस्टर? सॉद्दा चची कोयता. इतले बरे बरी कामां करता. त्यांच्या भाशेन हांव भातकी, तेच्या भाशेन हांव एकटा, तेच्या भाशेन हांव फॉलगा मारता. हांव काय बरी. वर्साक एकदा कुमिसार जाता. हांव काय बरी. सगळे सब पापी थे. सगळी पातकी, सगळ्या देवाची महिमा चुकल्या. हालेलुया. संसारात कोणच बरो नासलो आणि आमच्या अकाउंटान इल्लेपासून पवित्रपण नासले, कित्याक आमी सगळी पातकी आमच्या रोगतान पातक आसले. पूण ज्या दिसा आमकां देवाचे उतर मेळ्ळे आणि देवाचे उतर आमी स्वीकार केले, जेजू ख्रिस्त आमच्या जिवितांत आयलो, जेजून आमची पातकां धुवली. हालेलुया. आमकां नवे जिवीत दिले आणि आमच्या अकाउंटांत आता पवित्रपण ट्रान्सफर झाले. फ्रीली झाले ट्रांजैक्शन. फ्री में ट्रांजैक्शन हुआ. आपने कुछ किया था, वो पवित्रता लेने के लिए आपने कुछ नहीं किया. Titus chapter 3 verse 5 says, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us. Hallelujah. हमारे धार्मिक कामों के लिए नहीं, जे आम्ही किती बरे केला ताका लागून नुई आमेन आंगवण केले म्हणा, नुई आमेन तिका खुर्सा गादी पेटले म्हण, नु आमेन तिकले झेले घातले म्हण, नु आमेन ते ऑर्फनेजी डोनेशन दिला म्हण, म्हाका देवान सारवार केले ना. पण देवान माझी काकूत केली म्हणून हांव सारवार जाले. देवान आपले कुरपे म्हाका सोडले. देवान म्हाका नवे जिवीत दिले. जेजू ख्रिस्ताच्या रक्ता उदिशी म्हाका नवे जिवीत दिले. म्हाका सुटका मेळ्ळी. हालेलुया. And this is the gospel. That's why I said we lose nothing. If a bomb falls, boom. If it falls, what I lost? Nothing. I'm preaching the gospel. Absent from the body, present with the Lord. Hallelujah. Isn't it so good to be saved? Hallelujah. So आम्ही बरी कुटुंबा केल्या म्हणून आमकां देवान सारवार करून ना, पूण ताणें आमची काकूत केली. बायबल कहता है, Romans chapter 5 verse 8, it says that even when we were sinners, when we were yet sinners, God demonstrated His love for us. जेन्ना आमी पापी आसली, देवान आपलो मोग आमकां प्रकट केलो. उसका प्यार उन्होंने हमें दिखा दिया, प्रकट किया. जब हम पापी ही थे, अच्छे नहीं, पापी थे, तब वो हमारे लिए मरा. तेन्ना मेलो तो आमचे पासून जेन्ना आमी पापी आसले तेन्ना.
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. There is righteousness of works, righteousness by faith. This is by faith. Hallelujah. Hallelujah. That's your response, Dullah. You know, it says about Abraham. Abraham believed in God and it was accounted to him for righteousness. Abrahaman देवाचे विश्वास दवरलो आणि ताका देवान धार्मिक म्हटलो. It was accounted to him, means it was credited in his account, spiritual account. त्याने सिर्फ विश्वास दवरलो. फकत विश्वास दवरलो ताणे आणि देवान ताका धार्मिक केलो. विश्वास दवरलो तिका. And that's in the Old Testament. How much more now after the blood is shed? Yes. Hallelujah. So now, let's come to that. Okay, your future. Let's come to that. So, आता तू जेजू घेतला. Okay, तुझ्या भितर जेजू हा तू आता saved आसा. Amen. So, जेन्ना जेजू येतलो कुपाचेर, this is your future now. जेन्ना तो येतलो, तुरी वाचतली. Right? तुरी वाचतली. आणि त्याचा आवाज मेल्यान पयलीं जो मरे हुए हैं उसका आवाज सुनेंगे. वो जो धूल है ना, धूल हो गई है, माती जाला. मुझ्या तो धूल जातली. व्हेरी गुड. राइट? धूल जातली. ओके. पण जेजू येल्या उपरांत चेंज जालें सिच्युएशन. धूल जालें पण आत्मा केन्नाच मरचो ना. हालेलुया. जेजू येता तेन्ना ही धूल जी आसली, ये सब धूल बॉडी जातली. शरीर हो जाएगा. The ones who died in Christ, they will live. They will rise. Hallelujah. Philip will rise. Hallelujah. He will rise. My sister will rise. My mother will rise. Your people will rise because they believed in Jesus. They will rise. कि उठले नो भी खुल क्यों, एक नया शरीर लेकर वो उठेंगे जो मरे हुए हैं. क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, अगर कोई भी मेरे ऊपर विश्वास करे तो मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन हूँ. जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा, अगर वो मरा तो भी वो जी उठेगा. मेल्यार लेकुन जीवो जातलो. Amen. बाबा ही उतरा न्हू, फकत मरनांक म्हणनान. जिव्याचेर उलोवंक जाय उतरा. मेलेले कुडीचेर उलोवन मागीर फायदो ना. हालेलुया. जिवे आसतना मानून घे. जेजू म्हणटा हांव पुनर्जीवन, पण हांव जिवीत. जो कोण म्हजेर विस्वासता तो मेल्यार लेगून जिवो उठतलो. हालेलुया. आणि जो कोण जियेता तो केन्नाच मरचो ना. He will never die. That is the Zoe life of God, the eternal life of God in us. Woo! Hallelujah. आणि मागीर आमी जी आसान ती तांच्या सांगता, इट इज गोइंग टू हॅपन सो फास्ट. इतली फास्ट जातले. सो फास्ट. ओके. जेजू म्हणटालो कम आणि आमी ताजेशी वयतली मेळपाक. और दुनिया के लोग ढूंढते रह जाएंगे. राइट? मागीर आमी जेजू सांगता वयर वयतले. Then there will be a marriage supper of the Lamb. कित्याक नवरो आपले व्हंकलेक उखलून घेवन गेलो. दुल्हा दुल्हन को उठा कर लेकर गया. जेजू बरोबर आमी जेवणाक बसतले. व्हडले मेज आसतले.
Okay, Living Word Ministry anga. Aniti Ministry anga. Aniti Ministry anga. Inga special place eka. Kaya siya. Soglang ikos uniform yang dili. Dovi full ang वस्त्र एक ही वस्त्र मिलेगा सबको परमेश्वर की धार्मिकता के वस्त्र सबको पहनाया जाएगा हालेलुया हालेलुया Thank you, Lord. we are all going to have the same clothing all Amen. Hallelujah. all एक ही टाइप का वस्त्र दोवी फुल चिकचिकित सोने मलमल का शाइनिंग सफेद वस्त्र सबके ऊपर है इसको बोलते हैं शादी का वस्त्र दुल्हन के वस्त्र सफेद मलमल के सोने के व्हाइट सनी सनी मलमल का व्हाइट कलर सफेद Thank you, Lord. सगळी आम्ही जेजू बरोबर बसतले Yes. आणि तिंगा मागीर जेवण जातले that's why there it is called the wife first it is called the bride now it is the wife because then we are one with him there in heaven hallelujah उसके बाद क्या होगा verse 14 and the armies in heaven clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Hallelujah. I'm not reading the previous verses, but it says, the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Tache patlan betalin dovya goड्याचेर बसून Dove full sonache nesun solici laskara. Hallelujah. Armies of heaven. Hallelujah. Who are the armies of heaven? Come on, come on. Who are the armies of heaven? स्वर्ग की फौज कौन है? अब है. अब है. तुम इधर क्यों नहीं लड़ते? शैतान के साथ लड़ना है. अपनी नेगेटिव सोचों के साथ लड़ना है. You're the armies of heaven. You are the armies of heaven. जेव्हा जेजू येता तेन्ना शॉर्टकट मारता ओके जेजू येता तेन्ना जेजू दोळ्या गड्याचेर बसून येतलो आनी तो फुडें वयतलो स्वर्गांत जावन देव that is called the second coming. First is the rapture, then is the second coming. There will be war on this earth. ऐसा युद्ध कभी आपने देखा नहीं है ऐसा युद्ध उस समय पर जाएगा हो जाएगा लेकिन उस समय हम बच गए बाबा बच गए हालेलुया आम्ही त्याच्या बरोबर असतले आम्ही स्वर्गीचे आर्मीज येऊन या संसाराने युद्ध असतले पण ते युद्ध sister is very interested and she wants to know okay war जातले war पण ते war missiles घेऊन न्हू Missiles give no. You know what it is? Zap! Finished. Zap! Finished. Osle power devan jamka anga dilia eyes. Te magir sarke 1,000 folds increase atule power. Jesu paravami eta tenna we will fight. Amen. Hallelujah. You have to imagine. You have to imagine that. Imagine it. How powerful you are. Hallelujah. Hallelujah. So, ami white linen galun itulin. Jesu bara. Ya संसार. आणि मागीर ताच्या उपरांत जायता ताच्या उपरांत सगळे जाल्या उपरांत मागीर स्वर्गीचे heavenly city will come down on this earth. Golden city will come down on this earth. Okay? नवे जेरुसलेम संसारान हे धरतीचेर येतले
सगळे देव नवें करतलो. एक नवें शार गोल्डन सिटी विल बी देयर आनी त्या शारान आमी आसतले आनी जेजू समाधान राज चलयतले. I just told you your future, so you don't need to worry. I just told you your future. हाँ, आपका भविष्य बता दिया मैंने. Now I'll come to the point. Matthew 22, and then I'm done. Hallelujah. बरे हा जेवण? स्वर्गीचो मेस्त. Chef, our Holy Spirit is the chef, serving you good food, the best food for you. Hallelujah. Matthew 22. Thank you, Jesus. This is the final thing that the Lord wants to speak to you. It's very powerful. Please listen. जेसून नव्यान तांचे लागीं ओपारीनी उलोवंक लागलो. स्वर्गीचे राज अशें. सगळीं म्हणा स्वर्गीचे राज. एका राजान आपल्या पुताचो लग्नाचो उत्सव केलो. लग्नाक आमंत्रण धाडलेले आपोवन हाडून ताणें आपल्या चाकरांक धाडले, पूण ते येयना जाले. आनीक फावट दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हणलें, आपयलेल्यांक अशें सांगात, पळयात म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी म्हजी चोरबोली जनावरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां जेवणाक या. त्या लिसन त्या तेंपार ओके जेन्ना कोण राजा आमंत्रण दितालो, लग्नाचें आमंत्रण दितालो, तेन्ना तो पयले एक इन्वायट दितालो. ओके फर्स्ट इन्वायट दितालो. सो क्या बोलते हैं हिंदी में आमंत्रणचे निमंत्रण. ओके फर्स्ट आमंत्रण म्हणटालो. ओके समज जाते. फर्स्ट टाइम दितालो. ओके आनीक आमंत्रण दिल्या उपरांत सेकंड टाइम कन्फर्म करतालो. ओके 500 लोगों को निमंत्रण दिया. 500 जाण दिले, सगळ्यांक दिले. मागीर तो परत धाडटालो इन्विटेशन कन्फर्म करपाक. तुमी येता न्हू? म्हाजे बॉईल ते सगळे चिकन बिकन सगळें मारलां, सगळें रेडी जालां, आतां तुमी यात. ओके कन्फर्म करपाक अशें जातालें. आनी जेन्ना इन्विटेशन सेकंड टाइम दितालेत, जी कोण येस म्हणटात तांच्या घरा स्पेशल गारमेंट्स, स्पेशल वस्त्र, शादी के वस्त्र स्पेशल होते थे उनके ऊपर डालने के लिए. ओके तांकां घालपाक सगळ्यांक एक टाइप वेडिंग वस्त्र दितालेत. ओके यू अंडरस्टँड? सो कोणाक आपयला आमंत्रण दिला तांकां हे स्पेशल just fold that and give me, fold that and give me. I'll give it back to you. Yeah. Invitation के साथ साथ आमंत्रण दित आसतना कन्फर्म केल्या उपरांत तेंकां ते वस्त्र दिताले. ओके आता हे जालें वेडिंग गारमेंट. सो जेन्ना तूं येता ते वेडिंग गारमेंट घालून तूं येवचें पडटालें. सो इफ that has come to you, okay, so now what you have to do is you have to wear it, put it now. So call it invitation दिता आसतना ते वेडिंग गारमेंट इशे. So okay now come sister. Okay so she's now come for the wedding. These are her clothes, but wedding garment कोई जो दिला राजा ने दिला, राजा ने जो दिया है उसको पहन कर आना है, क्योंकि ये जब पहन कर आते हैं उसकी पहचान इस कपड़े में नहीं है, उसकी पहचान इसमें है. कॉले मुझे ताणे एक्सेप्ट केला देवाचे आमंत्रण, आम्ही राजाचे आमंत्रण, आणि ते गारमेंट घालून येयला कित्याक ते राजाक रिस्पेक्ट करता, ते राजाक आदर दिता, आणि राजान आपयला ताका आणि हे आवाज दिला म्हणून ते घालून येता. सो जेन्ना
राजा पळयता सगळ्यांनी म्हज्या गेस्टांनी घातला तांकां भितर मेवता येवपाक कळ्ळें आंगोस घातला पळय तांकांच भितर येवंक मेवता आनी जेवंक मेवता. थँक्यू सिस्टर. आयज कालच्या काजारांक तशेंच जायना. जेवण केलें गेट उगटी कोणूय येता सूटबूट मारून 500 लोकांचें जेवण केलं. कितले जाण खुयसाण हो खंयचो रे बाबा क्रावड सूट मारून येतात वयतात प्लेट घेतात जेयतात. तुका खबर ना कोणें तुजें जेवण जेयलें आनी मागीर पळोवंक गेल्यार जेवण पावना. हे गोंय म्हणटा. बट इट वॉज नॉट लायक दॅट इन दोज डेज. कन्फर्म करपाक जाय आसलें. ओके ओके ओके. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दिस इज सो इंटरेस्टिंग. ओके सो लग्नाक आमंत्रण धाडलेल्यांक आपण हाडून ताणेन आपल्या चाकरांक धाडले पूण ते येयना जाल्यात. ओके आनीक पावट दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हटले आपयलेल्यांक अशें सांगात पळयात म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे चडबोली जनावरां हांवें मारलीं आनी सगळीं तयार जालां जेवणाक येयात. पूण तांणी कान दिवंक ना आनी एकलो आपल्या भाटांत दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक धरले तांकां पडयले आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजाचो राग पेटलो आनी आपली लस्करां धाडून त्या खुन्याचो ताणें भस्म केलो आनी तांचे नगर लासून उडयलें. ओके उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें लग्नाचें जेवण तर तयार आसा पूण आपयलेल्यांक तें फावना जालें. देखून तुमी रस्त्याच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटी तितल्याकूय लोकांक आपोवन हाडात आनी वाटा तिट्यांतल्यान वचून आपणाक मेळ्ळी तितल्याकूय बऱ्यांक तशें वायटांक चाकरांनी जमयलीं आनी लग्नाचो वस्त्र सोयऱ्यांनी भरलो. पयलें जेन्ना देवान आमंत्रण दिलें इस्रायल परजेक दिलें. इस्रायल परजेन ताचें आमंत्रण घेतलें ना. देवाचें उतर सांगता इन जॉन चॅप्टर 1 he came to his own and his own did not receive him. तो आपल्या मदेकात आयलो पूण ताणीं ताका मानून घेवंक ना स्विकार करूंक ना. जायतीं जाणां तुकाय मानून घेवची ना आनी तुका स्विकार करची ना. जीसस वॉज नॉट एक्सेप्टेड. ओके अपने लोगों ने उसको ठुकराया उसको अपनाया नहीं. सो निमंत्रण दिया था परमेश्वर ने इजराइल लोगों को लेकिन उन्होंने नहीं लिया. उसको ठुकराया उसको अपनाया नहीं. लेकिन जिन्होंने उसको अपनाया जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया उनको ही अधिकार दिया परमेश्वर ने पिता की संतान बनने का. हालेलुया. ओनली दोज हू हैव एक्सेप्टेड हिम. ओके सो जेन्ना निमंत्रण दिलें इस्रायलाक ताणें घेवंक ना परत धाडलें देवान आपल्या चाकरांक धाडलें सांगात तांकां पण सेवक कोबेज ताणें कितें केलें प्रॉफिट्सांक धरले आनी मारले. रायट देन देर वॉज द जजमेंट दॅट केम ऑन देम. इस्रायल the city of Jerusalem, the temple of Jerusalem, it was the Romans came and destroyed. God judged them. देवान न्याय केलो. मागीर ताणीन एक्सेप्ट करूंक ना म्हणटकूच हें निमंत्रण हें मंत्रण आतां आमकां मेवलें. आमी जी भायल्यान आसलीं आमी जी बॉर्डराचेर आसलीं बॉर्डरा भायर आसलीं हें आतां आमंत्रण आमकां आयलें आनी आमी तें घेतलें. हमने स्वीकार किया ये निमंत्रण को और हम आ गए. हालेलुया. सो या निमंत्रण या आमंत्रणा बरोबर तुका आंगवस्त्र धाडून दिले. हालेलुया. हे आंगवस्त्र लिसन वेरी केयरफुली. हे आंगवस्त्र तुझे नहीं वो तेरा नहीं था. जो वस्त्र दिया वो राजा का है वो पिता का है. पिता ने तय किया कि अपने बेटे को इस धरती पर भेजने के लिए धरती पर भेजा. वो दुल्हा है और उस दुल्हे की दुल्हन हम हैं. हालेलुया. We are the ones that the Lord has invited. आणि आमंत्रणा बरोबर आंगवस्त्र दिले. पण
सगळ्यांनी हे वस्त्र घालूंक नासले. Now you see this. Hallelujah. Hallelujah. Verse 11. जेवणाक बसलेल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर ये जाल्यार लोगणाची न्हेसोन घाली नासतना थंय आसलेल्या एका मनशाक ताणें देखलो. I want you to stand. I will read this. I want you to stand. जेवणाक बसलेल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर ये जाल्यार लोगणाची न्हेसोन घाली नासतना थंय आसलेल्या एका मनशाक ताणें देखलो. लोगणाची न्हेसोन घाली नासतना. It means आंगवस्त्र घाली नासतना. आनी ताका विचारलें, इश्टा, लोगणाचें वस्त्र नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखान भायर उडयात. थंय सगळीं रुदन करून आनी दांत कडकडोवन आसतलीं. कित्याक आपयलेली जायतीं पूण वेंचून काडलेली थोडी. Many are called but few are chosen. Hallelujah. Now God is going to speak to you. Amen. Hallelujah. Come closer. Lift up the keys a bit. Come. Lata matere sete darahaya. Come. Very, very, very important. Very, very, very important. या सगळे जे तुवें आयकलां तितूनसान तुका कळलें की जेजून जे तुका आंगवस्त्र दिला ते देवाचे धार्मिकपण. उसकी पवित्रता का वस्त्र उन्होंने तुझे दिया है. राइट? ताचे पवित्रपण, ताचे धार्मिकपण जे आमच्या अंगाचेर आसतलें. हालेलुया. जेन्ना देवान आमकां हे वपार सांगली, राजा जेन्ना चेक करून गेलो, एकल्याच्या आंगाचेर आंगवस्त्र नासलें. आणि तो म्हणटा, वेडिंग गार्मेंट घालीन आसतना तूं भितर कसो आयलो? What is the wedding garment? Come on, righteousness. It is the righteousness. Okay? धार्मिकपण, पवित्रता. हे धार्मिकपण कोणें दिला आमकां? तुज्या लागीं कितें तरी पवित्रपण आसलें भितर? कोणाचें आतां हें? देवाचें उतर कितें सांगता की जाणें पाप केन्नाच करूंक नासलें, ताका पाप थारायलो. He who had not sinned, the Father said, he made him to become the sin. Hallelujah. So that we might become the righteousness of God. Jesus became sin so we can become the righteousness of God. Jesus became sin so we can become the righteousness of God, and we had no righteousness of our own. आमच्या भितर कसलेच धार्मिकपण नसले, आमच्या भितर कसलेच पवित्रपण नसले. सो आता आमच्या लागीं कितें आसा ते सगळें जेजूचे. हालेलुया, हालेलुया. सो तरी आसतना जायतीं जाणां अशीं आसात की म्हणटा की आमंत्रण आसा. They say they believe in Jesus, but they still trust in their own religious works. They trust in their own righteousness. You there? You there? Hallelujah. Hallelujah. आपल्याचे वळपण करतात आनी म्हणटा हांव कितली बरी, हांव कितलो बरो, ताका पळय तो कसो. त्याच्या भाशेन बाबा हांव न्हू. I'm so good. I'm not like that one. That is your own self-righteousness. So, smata tuka sogyank? Are you getting this? It's your own righteousness. It's not God's.
when you say, Lord, I am nothing. Without you, I am nothing. Whatever I have is from you. जें आसा म्हज्या लागीं तें सगळें तुवें दिलां. हांवें म्हाका सारवार करूंक जायना. मैं अपने आप को बचा नहीं सकता हूं. मेरी धार्मिकता कुछ भी नहीं है. In fact, the Bible says that our own righteousness it stinks like filthy rags. आमचें धार्मिकपण बाणशिऱ्या भाशेन वास मारता. जेन्ना आमी व्हडपण करता आमच्या जिविताचें आनी आमी म्हणटात की हांव कितली बरी, तो असो आनी तें तशें, तेन्ना वास मारता आमच्या धार्मिकपणाचो. पूण जेन्ना तूं जाणा जाता की देवाचे फुकट कृपेक लागून देवान तुका सारवार केला आनी तुजे वयर आसा तें आंगवस्त्र ताचें, when you depend upon the righteousness of God, that is the garment that is needed. ये आंगवस्त्र तुवें घालूंक जाय. His righteousness. Without His righteousness, you cannot enter heaven. You understand? That's why in heaven there will be no religion, because religion cannot save people. No religion. कोणी वळपण करून जावचें ना. हांव कॅथलीक, हांव बिलीवर, हांव हिंदू, हांव मुस्लिम. सगळ्यांच्या आंगाचेर एक भाशेचें आंगवस्त्र आसतलें. धवे फूल झिकझिकीत देवान दिलेली न्हेसून एकूच टायप. Hallelujah. That's why there is no difference now. I cannot say I am a better preacher than somebody else. I cannot say he is like this and she is like this. Deva, arga tuka ki tuve maka salvar kela. Arga tuka ki tu maka use kotta म्हणून तुझे मोहिमे पासून माझ्या भितर काहीच बरे पडना. ते सगळे तुवें दिला म्हाका. The only legal garment will be the righteousness of Jesus Christ. That will be on you. That will be the only thing. That will be the only thing that because it has been given to you by the blood of Jesus. Hallelujah. आज अगर आप इतना ही जान ले कि उसने उसके अनुग्रह के द्वारा हमें बचा दिया है, तो कल अगर उसके अंदर मुझे कुछ बुरा लगता है तो मैं उसको उंगली नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि वही अनुग्रह से परमेश्वर ने मुझे बचाया, उसको भी वही अनुग्रह से बचाया है. None of us have the right to point to anybody and judge anybody, because we all have been saved by the grace of God. Hallelujah. Hallelujah. And that's why we can love each other. That's why we will be able to love each other, because Jesus saved me by His grace. Jesus saved you by His grace. I have no right to point to you or to show you, a finger and say that you are a faulty person, because I too was a faulty person and He saved me. Lift up the keys, brother. Just close your eyes, open your hands. You have to wear your garment all the time. ये आंगवस्त्र जे देवान तुका दिला, सगळं वेळ तू घालून रावपाक जाय. Galatians 3:27 says, everyone that is in Christ, that has been baptized in Christ, has put on Christ. You are put on Christ. Ephesians 4:24 says, put off the old man, put on the new man, which is created to be like God. Righteous. Righteous. You are righteous. You are righteous. You are righteous. Hallelujah. तू पवित्र जावन आसा. तू पवित्र जावन आसा. पवित्रपणाचे वस्त्र देवान तुका दिला. Hallelujah. If
If you have been saved from your sins, then you already have the righteousness of God on you, in you. Hallelujah. That's the garment you need to be in the presence of God. That's the garment you need to be in the presence of God. Purity of mind and purity of heart and completely holy and righteous. If Jesus makes you Rasha Talamasha Legabaha Santara Kate Regastora Mastarishtania Namaseya Ligabara Homarashtolega Badia Rekesi Regumbrushalegate Mahasekete Shabale Kataraba Soprateke Rikatakaraba Samrotekatia Jakaria Stoliga Barushtalegade Shabarushtaligaba Darabaushtalegade. Hallelujah Rosho Barastalegate. Oh, glory to you, Lord Jesus. So what it means when it says many are called and few are chosen? What does it mean that? Soglani amantran getla pun soglani vastra galumna. Soglani amantran getle. You have taken the invitation, but some of you are still walking in your own self-righteousness, and that is not the garment that can enter you into heaven. Only those who wear that garment of righteousness of Jesus Christ will enter heaven. Reda bahante barahante raya zeru kiti makara regise bratialaka. Many are called but few are chosen. Lord, I make a choice to be chosen. I make a choice to be chosen. I make a choice to walk in your righteousness, not in my own. मैं आज चून लेता कि तेरी धार्मिकता में मैं चलूंगा. मेरे अंदर मेरी अच्छाई भलाई कुछ नहीं है. मेरे शरीर में कुछ भी अच्छाई नहीं है. Apostle Paul says, I have got nothing good in my flesh, but all that I am, it's because of Jesus. It's because of Jesus. Lift your hands. Now, if ever you have felt very righteous about yourself and compared yourself to anybody else and put anyone down in your life, Zoritor तुझेच तुवें वळपण केल्लें आनी कोणाक भयणीक वा भावाक वायट नदरेन तुवें पळयलें. आयज देवा लागीं बोगसोलें माग, कित्याक तीच कृपा जे कृपेन तुका देवान साल्वार केला, तेच कृपेन तुझ्या भावाक तुझ्या भयणीक देवान साल्वार केला. कम ऑन. जिस अनुग्रह से परमेश्वर ने तुझे बचाया है, उसी अनुग्रह से परमेश्वर तेरे भाई, तेरे बहन को, तेरे परिवार को, तेरे लोगों को बचाएगा. हमको कुछ भी हक नहीं बनता है कि दूसरों को उंगली दिखाने के लिए. परमेश्वर का वचन आईना है जिसके अंदर हम हमारा चेहरा देखते हैं, लोगों का चेहरा नहीं. ये वचन हमारे लिए है. बोलो मेरे साथ, ये वचन मेरे लिए है. देवाचे उतार एक आरसो आईज मोशे मुखामोळ हांव पळयता. सोन्याची येसू मोगोस म्हाका जायते फावटी हांवें वळपण केलें, म्हाजेच वळपण केलें आनी हांव विसरली की तुजे कृपेक लागून हांव साल्वार जालें म्हूण. सोन्याची येसू म्हजें जिवीत तूं चलयतलो. आजच्या दिसा थावन म्हाका उगडास कर की म्हजी वस्त्रां, म्हजी आंगवस्त्रां तुवें म्हाका दिल्या, तुवें म्हाका दिल्या. हालेलुया. तुज्या पवित्र रक्तान ही आंगवस्त्रां विकती घेतल्या तुवें आनी तुवें म्हाका दिल्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. 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 And just as the priest could not go into the presence of God without those garments, so also you cannot go into the presence of the Father without the righteousness
righteousness of Christ. Without Yeshua, without Jesus, you cannot enter the presence of the Father. He is the way, He is the truth, He is the life. Hallelujah. Jesus वाट, Jesus साथ, Jesus जीवित, आणि Jesus वरनी आम्ही बापाच्या आजीरपणाने येऊन जाता. Lift your hands and begin to thank Him. Thank Him. Thank Him. Argatuka Sonia. Argatuka Jesu ya utrapasa. Thank you for this word. Thank you for choosing me as your priest. Maka yazat kela tuwen, yatnik kela, argatuka Sonia. Maka pawanu asle punturi tuwen maka dile. Tujhe fukot kurpin tuwen maka dile. Argatuka Sonia Jesu. Argatuka mushatega. Hallelujah. Keep your hands lifted up. We are going to pray for your families. You are the priest of your family. तू यातनिक तुझ्या घराचो आयज तुझ्या कुटुंबापासून तू मागणे करतले. हालेलुया. आयज तुझ्या कुटुंबाचे डिक्लेअर कर. कम ऑन, ऐलान करो तेरे परिवार के ऊपर परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की धार्मिकता आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस. Say with me, say, Lord Jesus Christ, my family is righteous. Soris paradeva mozo korabo. Povitra zaunesa. Hallelujah. Come on, speak in tongues over your family right now. Shali mandora stabredelike. Rige basoterage beha. Oh, the Lord protect my family. Mojo kore bache rakshan tu kottalo. Hallelujah. Mojo kore bach tu sarvar kottalo. Costless white mojo kore bache ni uchara. Costless white mojo burge badashi ni uchara. Hallelujah. I belong to God. I belong to Jesus. My family belongs to Jesus. I'm the priest of my house. I raise my hands towards the heavens and I release blessing upon my family right now. Hallelujah. मैं हाथ उठाकर इस समय यीशु मसीह के नाम में मेरे परिवार को ब्लेस करता हूँ, क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने मुझे याजक बनाया है. Hallelujah. Hallelujah. मेरे घर में जो कोई है यीशु के ज्योति में, यीशु के उजाले में भर जा. Be filled with the light of God in the name of Jesus. The grace of God. Wear the garment, not your own garment. Wear the garment of Jesus Christ. उसका वस्त्र पहन लो, आपका खुद का नहीं. उसका वस्त्र पहन लो, पवित्रता पहन लो. Put on righteousness, put on holiness. You are holy to the Lord, holy to the Lord. Your mind is the mind of Christ. You are the righteousness of God. You are holy, you are righteous. You are called, you are chosen, you are the priest of the Most High God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Those of you who have been suffering with headaches recently, Masur Asad, I just see quite a few of you are having heaviness in the head. Headache, also migraine headache, सर दर्द. परमेश्वर आपको चंगाई देता है. The Lord's healing you right now. Yes, He's healing you. Don't worry. It's nothing to do with your physical body. It's a spiritual thing. It's a spiritual thing. I release healing right now for you in the name of Jesus. Every darkness that is oppressing you, let it be gone in Jesus' name. In Jesus' name, the blood of Jesus. The blood of Jesus is upon you right now. The Lord has shed His blood for you. Jesus Christ अपने रगत भरेला तू कलावा. तुझे भीतर कसली पीड़ा और रोग जाइना. You are healthy. I declare you are healthy. I declare there is no sickness in your body. There's no sickness in your body. There's no weakness in your body. Hallelujah. You are strong. You are strong. You're not weak. You are strong in the name of Jesus. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Amen.
God bless all of you. Sit. Do you realize that God has been blessing you? Amen. जब से आप परमेश्वर के घर को देने लगा है, क्या आपने देखा है कि परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है? क्या आपका बीज बढ़ गया है? The seed that you have sown into the kingdom of God, has it multiplied and increased? Is it? Come on, hallelujah! And it will keep on increasing. It will keep on increasing. God will give you more to give more. And let more souls be saved. More work of the Lord increase in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Papa tuka arganitan chikon tu chawarak ditat. Ten tu wadoitalo ani zodoitalo tanchi chintan. आणि ती आपल्या दोळ्यांनी पळयतलीं की ओ इनाम तांकां मेळटलो. आत्मेक कितले सारवार जातात आनी कितलो लोक तुजेशीं येता ओ इनाम तांकां मेळटलो. तांच्या जिवितांत जे ती भोगतात 1000 गुण तांकां परतून मेळटले जेजूच्या नांवान. आमेन. 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 गॉड ब्लेस यू.